Danas ćemo da pravimo sataraš na finiji način. Zaista je ovo nešto posebno fino i onako sito. Da bi napravili to potrebno nam je slanine, paprika, 1 ili 2 već po želji, paradajz isto tako 1 ili 2 i luk. Najprije ćemo ispržiti slaninu, izvaditi je, onda ćemo propržiti luk, pa izvaditi pa papriku, isto tako i na koncu paradajz, isto pržiti i onda sve preliti preko ovoga što smo pre. Malo ćemo da posolimo. Paradajz.